ଏସି କନସେସନ୍ ବିଷୟ ଏସି କନସେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। আগে জয় জগন্নাথ। হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি বল। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ऊर्ध्वमूलमर्धशाखमस्व तत्प्रादुरङ्गयम् संजांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चाद् प्रसुता यस्य शाखा गुणा प्रवृदा विषया प्रबाला। नारूपमसह्य तथोपलभ्यते नाथ चादिनना सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थामेनं सुविरूढमूलं वसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतां न निवर्तन्ते गुह्यः। त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतं प्रकृति प्रसुता पुराणी तानि गच्छति शरीरं यत् वाप्नोति यच्छाप्युत्तमादीश्वर। गृहीतैतानि संजान्ति वायुर्गन्धा निवासयात्। श्रोतं चक्षुप्रसनं च रसनं घ्राणमामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणानितं। विमूढाः नानुपश्याश्रिताः प्राणं पानं समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मतः स्मृति तद्बुद्ध्या बुद्धिमानं। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशाध्याय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम वासुदेवं ऋषिकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं कपितवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिनन्दकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमरौद्रभवोद्भवं श्रीपति श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं नमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु आनन्दं वसुदेवकं फलं शुद्धं निर्गुणं गुणशश्वतं हिरण्यतनु सत्तं हरिहरनिमितं श्रीपतिर्वैष्णवाणां दैवानं वशहरं वन्दे शैलाधिनाथं नीलशैलाधिनाथ।